nenhlalisuthi yakwasibiya sicela ke besiphathele umsebenzi kaNkuluNkulu amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha ngiyazibizwa amen. Nazaretha ingcwele sehlelwe isisindo. Angazi inkosi noma kuukwaliwa noma kuukuthandwa kuyenzeka unikeze umbhobho kanti uyaliwe ezulwini. Kuyenzeka futhi unikeze umbhobho kanti ezulwini uyathandwa kunento okufanele isuke kuwe. Amen. Kodwa ukuthi ikhona kuyikuphi angazi shembo ingcwele. Ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba usedumbe ngokwesiqu. Kodwa umoya wakho Nkosi ngicela usembathe siguqe lapha sikhuluma izwi lakho elizofanela leli thempeli lethu laseSandanezo amen. Ngingumntwana omncane eManazaretha kakhulu. Umbhobho ngiyangibona ungangifanele ngoba nasenkolweni ngimusha. Ngicela ake ningilekelele eManazaretha ngencwadi kaMateyu 20 ozongifundela ngifundele kahle angizukuyihumusha. Ngicela oseyitholile angilekelele. Ngelinye ilanga sihlezi nobaba wakabheka ngapha eBergville esivama ukuhamba naye uma siya ngapha emsebenzini. Uthi mfokambatha uthi lapha kithi kunensizwa engelona iNazaretha ithi ngoba ushembo wawo wonke umuntu emhlabeni. Uthi lensizwa ithe mayilele ebusuku kuDisemba ngonyaka odlule ithi kufika umkhulu wabo ithi mzukulu uthi uyambona nomnewenu oxabene naye ungakhulumisani naye ithi uzongena kanjani kumdedele kaJanuary ningakhulumisani. Kusho umuntu ongelona iNazaretha. Ithi lensizwa yini umdedele emkhulu. Uthi ke umkhulu wayo hamba ubuza ubaba wakho omncane uzokutshela ukuthi yini umdedele. Uma kuzongena umdedele akufanele abantu bengene bengakhulumisani. Woyilini Nazaretha nongelona iNazaretha akafuna umuntu emndenini angakhulumisani naye ukuze bekhulumisane ukuze nathi sizokwazi uma kuthiwa kuyangena ebuhleni emasangweni singene sihlambulukile ngoba nini emhlabeni niyakhulumisana. Nabo bonke ububi bami amukele ngejabule. Nabo
Ngiyabonga maNazaretha. Ngelinye ilanga ngizoba mfishane futhi ngikunike. Ngelinye ilanga usuka ubaba kaMfundisi uMagwaza ongasekho emhlabeni. Uthi mayifika kuyihuka inkosi yesibili emaNazaretha ulanga phuma sikothe. Ithi inkosi la ngobaba mkhulu wathini kini? Uthi ke umfundisi uMadlalo omdala umfundisi wakamaphumulo uMagwaza omdala. Uthi inkosi yezulu nomhlaba ubaba mkhulu wathi umuntu eyilini ekhetha inkosi eba yiNazaretha. Uthi uyekhaya ayokwenza inkonzo egama layo kuthiwa uMashukana Ndlela. Uthi le nkonzo mayenze ekhaya uyabiza amaNazaretha wonke kube khona nomshumayeli nabazoba khona eyochaza inkonzo kaMashukana Ndlela. Ukuthi njengoba lensizwa namhlanje njengoba lo mama eseyiNazaretha iphi yona indlela okumele ahambe ngayo, indlela azoyiphila la ekhaya yiphi? Ithi ke inkosi yathatha imbuzi enkulu intondolo enhle bese baphakathi nendawo ngoba uhlukanisa indlela kade eyiphila emhlabeni esaphila. Bese baphakathi nendawo lo osekhetha inkosi bese etshela umndeni wakhe ethi mndeni wami namhlanje sengihamba lendlela esezikhazile insizwa nabashumayeli. Ithi ngicela abahamba nami lendlela bengapha esandleni sokudla abangayithathi lendlela abangayifuni besandleni sokunxele. Abapheka abafowethu ufowethu wonke ayizithaza awungabapheka abapheka abafowethu wonke ayizithaza awungabapheka abafowethu uthi mabengayithathi besandleni sobomnxele. Ithi ke inkosi yezulu nomhlaba kuchaza umfundisi omdala ithi thina boshembe sobe sesimisa ugange oluya phezulu senzele ukuthi labantu abangayithathanga indlela njengoba kukhona emhlabeni abangayithathanga usho ukuthi nasezulwini bakhona abangayithathanga. Uthi labo bantu siyesakha ugange olukhulu senzele ukuthi mawusuphakathi enkonzweni bengakuhluphi bevukele wena.
ngeke ngifundele ba sengihlala phansi. Umbuso wezulu ufana nomuntu omninindlu. Ngicela ugijime nayo ndaresetha. Ngicela ugijime nayo. Owaphuma kusasa kubiza izisebenzi ziye esivinini sakhe. Sevumelene nezisebenzi ukuzikhokhela udenariyo ngosuku. Wazithuma esivinini sakhe. Wabuya waphuma ngehora lesithathu. Wabona abanye bemi endaweni yokubuthana bengasebenzi lutho. Wathi kubo, hambani nani niye esivinini, ngoninika okufaneleyo. Baya. Wabuya waphuma ngehora lesithupha nelesishagalolunye, wenze njalo. Waphuma nangehora le-11 wafumana abanye bemi bengasebenzi lutho. Wathi kubo, nimeleni lapha usuku lonke ningasebenzi na? Bathi kuye, asitholwa umuntu. Wathi kubo, hambani nani niye esivinini niyokwamukeliswa okufaneleyo. Sekuhlwile umnini isivino wathi encewini yakhe, biza izisebenzi uzikhokhele imali yazo, uqale ngokuphela ugcine ngabo kokuqala. Uqale ngokuphela ugcine ngabaqalile. Qhubeka. Kweza ababizwa ngehora le-11 kwaba yilo wamukeliswa udenariyo. Kweza abokuqala bathi baza kwamukeliswa kakhulu, kepha nabo bamukeliswa udenariyo ngabanye. Kepha sebamukelisiwe basola umninindlu. Bathi laba bamva bamuva basebenze ihora linye, ubalinganisa nathi esithwale ubunzima nokufudumala kwemini. Waphendula wathi komunye kubo, mngani, angikone ngalutho. Awuvumelana nanga nami ngodenariyo na? Thabatha okwakho uhambe. Ngithanda ukukunika lo wamva njengawe. Verse 16. Njalo abokuphela bayakuba abokuqala. Kunjalo abokuphela bayakuba ngabokuqala. Nabo uqala baya ngoba kunjalo abokuqala bayakuba ngabokugcina. Ngokuba abaningi ababiziwe. Kodwa bayingcosana abakhethiwe hlala phansi. Ngiyathokoza. Angizoyihumusha le ncwadi maNazaretha. Kodwa makufika izisebenzi ngeke ngibone emasebenza umuntu ongenele ithi emsebenzini uhola imali encane kunathi esifike ngesikhathi. Kodwa ezulwini akunjalo maNazaretha. Indaba yami yala maNazaretha ingcwele. Ngelinye ilanga uyakwenzeke sisebenze ethemba lethu masisebenza bese siyadibikala. Bese kufika umuntu ekugcineni. Afika nje enzinto ekugcineni akazenze lutho bese yasehlula thina siqale kuqala. Ngelinye ilanga uthi umshumayeli ukhathi insizwa ngivinjwa insizwa ithi yafika lapha ethempelini ingenalutho ingelona iNazaretha. Anazaretha sibaphatheni kahle abantu abangenisayo njengoba nasiphatha kahle nathi. Siyesixakeke kodwa ngiyakhumbula omunye umama wayehlezi lapha ekhonini ngonyaka odlule mangingaphusisi
nami Nkosi ngicela into ethelele ngigcine isihlabelo sengisibamba ngesandla esisodwa kodwa la mama wayehlezi lapha cishe uganele ezweni lakithi lapha kwaDladla eMsinga uthi inkosi yathi isihlabelelo asibanjwa ngesandla esisodwa wayisethi nokwenaba abantu abavumele kukwenaba abantu abadala nakhona abenabi bebheke ngaseladini amen wathi umuntu la ekhaya uhlala njengomakoti njengoba umakoti ejike eganile akahlaliseki uyagoqa akenabi uthi nakhona umuntu owenabayo womdala kodwa inyawo zakhona akasibhekisi ngaseladini amen babusho inkosi yamaNazaretha kodwa kangisho ukuthi ngingenabo amaNazaretha encane mina ngingana ngikwazi ukuthi kodwa inkosi yasho njalo yathi idolo la ekhaya limiswa awenabi intabazo sikhuzwe ngedolo nani khona nonke amaNazaretha sikhuzwa unyazi lwezulu kodwa siyehluleka nami ngiyehluleka yeduka esweni bakho ngaphansi kwesitimela uthi kwaseqhamuka number 3 wesonto uthi wasayidonsa lensizwa uthi wasayifaka ngaphansi waseqhamuka obaba ababili bathi namhlanje sibanibani siyakuthatha uyadlula emhlabeni uthi wathatha igala lensizwa ngesecond ushembu uNkulunkulu maNazaretha shembu uThixo impela uthi wasakuthatha igala lensizwa ngesecond phansi kwesitimela uthi wayisethi baba walensizwa sibanibani ngiyakuthatha ithi inkosi umthathelani kusho number 3 inyanga ezulu ithi umthathelani ithi lo lona uthola umsebenzi lo wayesekhohlwa ikhaya wayesekwakha umuzi wasekhweni lakhe ukhohlwa ikhaya ithi inkosi uma kunizulu uthi ekhaya ngiyanetha uma kushisa ilanga ekhaya mina ngiyashiselwa uthi indonga ziyawe ekhaya kodwa ngisela insizwa ikhohlwe inkubo yanaki ikhwelaya uthando oluningi maNazaretha ngiyakuthanda no matter what in spite of uthando oluningi
wayesethi inkosi ngiyacela ungamthathi. Wathi ushiswa yini uyamphikisa yini umnewethu? Uthi yebo umnewethu ngiyamphikisa. Ithi ngoba lo uma ngabe sethempelini uyanikela uyasinikelela uyasikhipha emajele uthi uma ngabe ngithatha yena la ekhaya asizukunikelela umuntu. Shembo nomusa maNazaretha. Kodwa uqala lapha emndenini. Lemndeni esingayinaki. Nama nginaki. Mange ngaphathi imali nje ngiyakhohlwa nabantu abanjalo abathi mabehluphekile. Ekhale kakhulu lapha esontweni ethi maNazaretha nginosizi mangathola imali ngingenza u1 no2 no3 no4 ethi mayisayitholela imali ayodla ipizza. Sekhohliwe ukuthi ekhaya kunosizi ukuthi ekhaya kunezinto ezishodayo okumele beyilungisa njengomndeni. Ngoba usephethe imali usecabanga izinto ezinkulu usecabanga izinto angaba nazo ezizobonakala kubantu kanti ekhaya emuva konakele. Ikhaya elimphakade likhona lifihliwe awinkazimulo ayedlulayo awubolayo engakhulisi uthi ayisiphakamisa isandla baba wayo yathi mnewethu kulungile ngiyakuzwa kodwa njengamanje mangimkhipha ngaphansi kwesitimela akangaye ekhweni lakhe akabuyele ekhaya ovusa umuzi yasinda lensizwa ngoshembe. Shembe uNkulunkulu maNazaretha. Intombi lapha eMayivili yafika ihluphekile enesifasi wayo ungaphumi. Yafika ishuphekile ikhala itshela maNazaretha noma yinathesa ukuthi awukuhamba uyekushembe uyocela ukuthi enesifasi wakho uphume njengazo zonke ingane. Kunezingane ezilapha noma kunabafundi abalapha abathi babethola imali yokuchaswa nesifasi baphinde bondle ngayo ekhaya ngoba kunalutho. Shamba akayikhumbule maNazaretha iJudeni. uNkulunkulu akayikhumbule ngoba kunengane ongenalutho emakhaya ezithi mayithola le mali ziyofaka isaka ngayo. Nalentombi yayinesimo esinjalo yasa Eastern Cape ifunde eThekwini. Yathi mayifika khona yazi umnikelo ubizwa yonke iminikelo ayisibizwa yayiphethe imali ishumi loponda abahlanu kuphela. 30 rand. Ithi lentombi wabiza umnikelo wesikhiya saselinda oku20 rand. Uthi kwase kuba neminikelo eyithempeli yayi4 ithi ngiphethe lo 30 rand kuphela uthi ngase udivide into 4. Uthi ngafikela nje inhliziyo ethi ngudivide lomnikelo nginikele konke yonke indawo nginikele ngoba ngisazi isibuso sami ukuthi sikuphi. Kusho umuntu engalona eNazaretha. Unikela kangaka kambe wena? Kambe mina nginikela ngake ethempelini makubiza indleko kubiza ihholo kubiza okuthile noma unikela kodwa ukuthandwa nguwe noma ukuthandwa yimina. Ihlehlise kubani inkosi lapha endlini yakho izibone ingaphandle ingazanga mina ngihlehlise ubani inkosi ngoba uthando lokunikela nganginalo. Ngihlehlise ubani inkosi mangabe kuye emthandazweni ngoba ngangithanda ukwenza uvuka nathi. Ngihlehlise ubani inkosi ethi ntombi ithi nganikela yonke umnikelo lena yo4 ngawuthatha u20 ngawusa
usa uselinda uthi kunesakhiwo esasikhona uthi nganikela naso ngafaka 5 rand khona uthi singafaka 5 rand uthi yaphela iminikelo yami uthi ngahamba ngabuyela emuva uthi kwakuyisabatha uthi kwathi womsombuluko lesibili lesithathu lesine lesihlanu uthi ngolesihlanu ngithema ngilele uthi kwasekuqhamuka umkhulu wakhe uthi uza nabantu abaningi wathi mzukulu wathi siyabonga uthi ngalenkathi unikela ethempelini kunomnikelo ade kuthiwa isikhiye saselinda uthi unikela umnikelo ushembe wasesivulela ezulwini ithi frakseni ngomsombuluko uhambe enesifasi yakho izongena uthi wathi umsombuluko ekseni uthi yayishifoni ethi ququ uthi ngase ngijabule ngathi ushembe uNkulunkulu unikela kangaki yabonga maNazaretha uNkulunkulu angipha uthando lokunikela nami noma ngingenalutho engafundiswa khona kodwa la ekhaya ukuthi umuntu mangabe kunikela uThempelini uyengaphumi mayengenalutho ehlale phansi ethi Nkosi nginikela ngenhliziyo yami ngoba iyona enginayo ithi ngicela ungikhumbule kanye nabanikelile kodwa mabesitshela abashumayeli nobhuti abadala eThempelini ethi musana ukuphuma mina ngiyaphuma nami ithi sibusiso uyasithola ngokwenze njalo ithi unikela ngenhliziyo yakho ethi umshumayeli ushemba bakhumbula abanikelile nawe uyalotha kubantu abanikele yabonga maNazaretha inkonzo yona kodwa ngicela ukunikeza usibiya ngoba seku2 kodwa wena amanzi awaphelile maNazaretha abalayo amanzi awaphelile sihlushwa ukuthi ke sekwasebenza isikhathi icala ngikhuluma khona kabi nganinyathela maNazaretha ngithethelele amen shembe maNazaretha ngisaguqile ngicela ukukhumbula umuzi wakithi mantana wenkosi mhlambe nalokho uNkulunkulu bengiguqisele khona cela ukukhumbula umuzi wakithi uyafa maNazaretha sithi siyazama nabafowethu kodwa kwale sazi leli thonge libi liqhamukayo makuyizithi uNkulunkulu ngicela ichithe ngokuguqa kwami ngisoni phambi kwenu maNazaretha manithandaza nisithandaza senathi kuloya muzi kaBaba konakele kakhulu sithi siyazama maNazaretha kuyala cela ushemba sibheka sithande nathi sonke asibheka sithande nabantu abazohamba lapha eThempelini abangazi ukufika bedleni abaqashe khona nasemahostela abahlala khona nasemkhukhwini abahlala khona baphumela ngoba belethe ithemba bethi sizovuka ngomsombuluko siyomaketha sicela ushemba bakhumbula abantu abanjalo abafisa ukuvusa amakhaya kunamakhaya afile maNazaretha besihleka abantu bathi kanti uphi lo shembe wini shembe Nkosi sicela ungasilahli sikhonza wena ngoba namhlanje sibuzwa ngawo kanti ushembe wena uNkulunkulu kanjani manihlupheka kanje Nkosi sikhumbule sibheke usithande masithando uwe ungavumi ngathi Nkosi ngoba mina nje maNazaretha ngisuyena uJobe uNkulunkulu makuthi uJobe impela waba nosiza ngisuyena uJobe maNazaretha mhlambe leso sibindi esinjalo anginaso ngicela ushemba ngikhumbule angibheke angithande nabafowethu bonke laba abalapha eThempelini nodade wethu noma wethu ushemba sikhumbule maNazaretha singahlekwa yizwe sikhonza yena Nkosi busise bonke bezwile amen akube kuhle ukuphama kwabangcwele nami maNazaretha ngicela izwi elilodwa noma amandla ke ngingenawo kulezi insuku ngolwesithathu lo luyawudlule lensizwe yobe wakusasa ngangihamba nawo beyilimaza ngangina usuku lonke lwangolwesithathu kodwa ngiguqele lokho chaza ukuthi amandla nginawo kuthe ngesabatha sibeya khona lapha enkonzweni kwakhumuka lensimbi abana imoto bayazi bathi control arm yona ebamba amasondo imoto
Tengantengi iwe yaphuma ngiqeda ukudlula iband uNkulunkulu emkhulu kwakufanele isiqede ngihamba nensizwa kwaZulu wayebamba yaphela odongeni imonto angabi nawo amandla kodwa ngicela ukubabaza uShembe kule mizuzu emithathu ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga uthi umfowethu Biyela sibiya ngiqala ukuphatha umbhobho ethempelini mina kwakuyinkonzo ayivulelekile yofakazi uthi sakhuluma ethempelini nezinsizwe ezasukuma ngaleyo langa uthi kwathi ebusuku sengilele kwaqhamuka ingane engizala engazazi ezachithekayo uthi zaqhamuka lezi ngane kukhona nezakwethu engizalwa nazo uthi zathi mayifika zathi ya sikubonile ethempelini usukuma futhi sikubonile ukuthi ubujabule kakhulu ukuthi uyashumayela zithi lezi ngane zakubo nezakhe thina lapha esikhona sijabule kodwa njengoba wena ubujabule emini sithi sicela ukutshela into eyodwa ke singakahambi ma umuntu weguqa ethempelini ephatha inkonzo kwehla isibani phezulu emkhathini uthi menzi wazithi lezi ngane isibani masehla phezulu siyamkhanyisa lo muntu osuke eguqile phakathi kwaManazaretha uthi ke zithi lezi ngane sonke sibe sesondela ngoba usuke sekukhanya uthi zithi yonke imndeni yakubo enye ehambele emanzini enye ehambela kuzo zonke indawo lezi ukuhambela kuzo abantu enye emgwaqeni okushayiswa izimoto uthi kusondela yonke inhlobo nesoni siyasondela uthi kodwa into enkulu lezi ngane ezibalulayo zithi sikubonile usondela sakubona futhi uthi ujabulela ukuphatha inkonzo thina kodwa sijabule namba khona abantu bakithi Shumayelo wenkosi uthema uthi inkonzo asiphathe ngizwe ngikhula kakhulu ngoba angazi ukuthi njengoba ngikulesimo kudalwa yini Lensizwe ngikhuluma ngaye ngithi sehlukana nayo bayilimaza yanginika ukhiye wayo mina yathi sibiya kufanele singene endlini yathi sibiya ilindwe iquantum yathi sibiya wena na ukhiye yathatha omi ugaqa entanyeni yanginikeza wayo yathi ngene endlini ngathi mangifika endlini ngivula umnyango kwaqhuma isibhamu ngaphandle yayiphela khona lapha ukuthi yini edatha ngixoshe mina athi ngihambe lento engikhuluma uManazaretha ngibabaza ukuthi uShembe wazonkulunkulu emhlabeni angiyazi into uShembe angithandela yona futhi angiyazi into abantu bakithi abangithandela yona mayikhona into enhle noma yodwa yenza ukuthi babambe umphefumulo wami ukuthi ungahambi ngicela ngiyenze njalo noma ngingayazi kodwa ivela yenzeke automatically ngoba umunye umuntu uyathanda mhlambe khona Manazaretha njengoba silapha nje angixoxele engakashaya past 2 njengoba silapha khona umuntu owabizwa lapha ekhona ebizelwe nje ukuthi unothando kuphela wathi uShembe mayembuka wasembalula wathi lona ngimbizela ukuthi uyothi noma ephatha ukudla ngesikhaftini uyophaka endlini isigcwale uyofika nje nabantu abangenakho ukudla ethempelini ngimthandela lokho lo bakhona futhi abaliwe ngaphandle balelo njunya ukuthi emhlabeni akasizi umuntu yena ukunothi asize umuntu kuvela khoshe mhlawumbe uyozahambe ngaphandle ileyo nto nje bakhona abantu abathandela isihawu sokuthi emsebenzini abayisebenzayo uNkulunkulu babusisile wabathi xaxa ngomholo njengoba kuzohanjwa nje kuyiSwaziland bakhona asebashayele amapassporti bakhona akazobagibeza athi asiyobona uShembe esezweni laseSwazini wamthandela lokhu uShembe noma sekufana afe ngeke afe yovinjwa lokho anginawo amandla Fanele ngabe ngimbabaza kakhulu uShembe kodwa ngikwazi ngisena lento ngesingisa abathi trauma kodwa yena impela uShembe uNkulunkulu Manazaretha yena impela uvele ezulwini manje ke ngikulento ukuthi nawe zifuna ukuthi yini ongayenza enhle
ehle ushamba ngenza ukuthi noma sekufana uhambe emhlabeni akayothi angathandi ngalona akahambe emhlabeni ngoba izokwenziwa ubani lento ubani ozokwenza lento ngilona ngimfuthi aphile ngoba mali enkonzo ingasenziwa umuntu emhlabeni uzokonakala ngimbeke ekuthenze lenkonzo ngolunye usuku isithi zazi neingwevu zalapha ekhaya inkosi yesibili yayihlele endlini ifunda iphepha inkonzo yami ifuna ukuya lapha umthetho wayo kodwa manje lento ekhuluma kimi ngenza isanyito yayifunda iphepha ngaphakathi endlini kwase kuba khona inokhi lapha esicabheni eminyango lapho kuhleli khona inkosi yamaNazaretha yathi dada lenokhi sakwesaba lathi izwi lenkosi ngaphakathi ngena wangangena lo muntu ongqongqoza kwathi isikhashana nyanya yaphinde lenokhi yathi dada lathi izwi ngithengena wangangena lo muntu waphinde kwesithathu lo muntu wathi gogogo eminyango laselifuthi izwi lasezulwini lathi ngithengena wayesengela lo muntu sakwesaba wathi Jobe yayisithi inkosi hawu kanti sibani nguwe ileyo ndaba maNazaretha uNkulunkulu ngithuma kuyo namhlanje azi kuningi bengakukhuluma njengoba ethi njumbatha kuphele yona indaba lapha kuphela isikhathi maNazaretha kodwa indaba into ongayazi futhi wabelo uNkulunkulu ngoba njengoba ngilapha nje ayikho into engiyiphethe okufanele ukuthi ngiyifunde mina ngikhuluma into okuthiwa ngisho kukodwa nje ngokucela uMaNazaretha ma umuntu ethola ithuba nje womthandazisa uthi inkosi yamakhosi khumbula le yansizwa ngoba inezono njengoba iguqile futhi kungabe bikho ezokukhuluma okuzolimaza umuntu ngoba izokwaliwa ngumhla kuphela phela umuntu angasonta nani maNazaretha kanti ubephathiswa inkonzo kanje kanti ngeke sambone ushembe engazi wakhuluma nje mhlambe igama elilodwa wawusuthi wena kodwa lokho kumfana kuze kungihlubule kanje bengenzeni kukho kanti mina okufanele ukwazi wena ayikho into engihlela uma ngiguqa lapha mina ngiyasukuma nje uNkulunkulu ehlisa into okufanele ngiyikhulume ungangilahli ngize ngilahlwe ezulwini ngenxa ukuthi wena ngikhulume ngadlula eduze kwakho wena bonke ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe bese uyasuka lapho uzimise kahle ukuthi makufika usuku lokuhamba emhlabeni utholakala ukuthi umsuku ngiyakwembatha ezinjani nawambela avunyanwa lithi cha Nkosi angiyena usibanibani kodwa ngiyilo muntu ombeka kuyemzibona ephuma emanzini leyo ndaba maNazaretha njoba silapho esiceshini sakho i-twin one khona into ekuthiwa i-twin one njoba silapho nje wena uyiphenduka uyaphenduka ubeka u2 wedwa mhlawumbe uyazi leyo ndaba kuleso step ohleli kusona umbili
Kuhlela umzimba wakho lona ohlelo ufaka umnazetha nomgeqo nefoto khona umuntu wasezulwini futhi wasibili. Akathi mayengena egumbini ebuhlene yokuceba ukuthi wena ubuhleba umuntu izolo ufika ucabeka ngempela kodwa usuwangacebi into engazuthi uwaceba wena. Kunomuntu wasibili njalo hambisa ireport ukuthi wena emsebenzini sewuqoshisa abantu abangaka. Kunomndeni engasadlile emsebenzini ngenxa yakho mfana kwasibiya kodwa uNkulunkulu kuyalo muntu engaphuma naye emanzini mengekadinwa. Ngoba kuhamba isikhathi la khona kade sengikhathele mina lo muntu akayenza intando kaNkulunkulu ngiyamiyeka manje. Kodwa ngiyawembatha ngiyawembatha ezinjani ngahambela kimi afunyanwa kuziphi izindaba awulawo makha athandwa nguwe. Khona incwadi eyayikhonza ukufundwa inkosi uThingo ethi sengiyayisola ukuthi ngimenzeleni. Sengiyayisola ukuthi konje ngimenzeleni. Lapha eNazaretha bengithi mina ngoba ukukholwa kunzima kimi. Ngempela ikhona into othi mawuyenza nasenhlizweni yakho uzwe lento yazi yenzeka. Noma ngabe yini nje enesibusiso phakathi othi mawuyenza uzwe uthi yenzeka. Yenza ngempela mfowethu uyenzele usuku lokugcina. Mawunothando lokwabela abantu izinto babela ngempela. Qala kwakukhona into eyinhle eyenziwa ngabantu owethuke mbulelana namhlanje ke abantu abasayifuni leyo nto sebengcona bonke abantu. Qala kokukhona ukuthi mawuqinwa ishethi bakumkhulu umputhi inyaka mbhulela ngane lethu nami ngalipena peni ishethi ngithathe ngiligqoke ngoba nginalo. Manje ungathi uphi umuntu iyembe akubuke phansi akhiphe phezulu ungijwayela kabi ke lo. Uzwe ngoba nti ngifuna insila yakhe. Kunzima. Angani kuqala eNazaretha enkosini yesibili nesithathu kwakusho inkwazi ezansi makuphethe inkonzo kumemeza isalukazi senebe sithi uyesabeka sithi sasiyobonga abani. Namhlanje umuntu mayekhuluma nje ephethe inkonzo ukhopha umngani wakhe ethi uyasibona nesiphika sakhe isikhofu sesinje eshethini athi umngani wakhe yazi bengithi ubonwa yimi ngedwa akaqhame ngani vele. Kwakusho isalukazi ezansi sithi uyeya sithi washo umlilo. Abantu namhlanje baphendukile abasababazi uNkulunkulu bathi kodwa lo muntu omnyama kangawoguqile wakwenze njani. Ngiyawembatha ezinjani Hey, yabona bafowethu ninenhle eje engangami. Uzokala ke na uthi ungangami noma ungaphezulu noma ungaphansi. Sengathi singayiphatha kahle. Singakuthandi ukufaka imizembe. Kulezi insuku kunzima kakhulu ngempela bafowethu. Dabelana ubaba bashumayela. Uthi aqala nje ivesi. Ithi ke ngayi namshaya. Samshayish umshwa kawazi ukhiye engafika chorus utshelwa yimi nje ngiyakutshela impela uma ungakazi ungezwa kanjalo awunebhadi wena eqala nje
shumelo wenkosi eyimisele ethi uzoqephesela ngenkonzo twazamshaya ezamshaya esovuma sithiniye makunje bese bekhipha amafoni bengene ku WhatsApp ngavele umshumelo sasikhikhile vele umuntu bambeka ivesi mhlawumbe walibamba wathi ukuphakama bagadi ichorus yofika lo bani bethi ngeke anyuke nkabi yami ngeke akhuphuke kunzima maNazaretha ngiyawembatha zinjani afika gaxela gamanxa phela athi nya thobo shilo uwaphela lo mshumayeli uNkulunkulu ayingcwele size Nkosi noma ngabe singamakhavithi amakhoba singehlulelwa ngokujaja abantu abadala ngoba vele bona ukudala kwabo abafani khumbula enye intaba yomunye umama owayeligagu wathi mayibambe ivesi lo mama kunyakaze yonke into wazwa mjwayela umkhokheli ukuthi noma sibani bana tempelini masihambile ngiyofika ngigadle ngaye phambili azabona amakhosikazi ukuthi ngiphethe ingqokokwane kaNkosikazi la mama wayiqhatha isivesi ntakwethu alibambe umoya uze uthi uyavuma ngisethempelini impela wathi mayibambe ivesi lo mama wonke umuntu alula intamo efuna ukubona kodwa lo muntu ohlabelahle angahloboni yomuntu kodwa ngolunye usuku lo mama wayehlelwa isehla sibi sokwajwayela wajwayela ukuthi njalo ma umkhokhela eqalaza vele uqalaza yena uzothi masibanibani awuhlabele ntombi kungaba ingozi ukuthi uba ufuna into ongabelona uzulwe ngabe ufuna into ozolahlwa ngayo ba umshumela uthema uthi angisondele phambili kwebe nginamandla okubaleka bengizobaleka kodwa kwafika lo mama ngakhumbula lo mama owehlabe ngakhumbula lo mama futhi inkosi ngifisa ukuthi ngingamoshi ngize ngife wasejwayela lo mama ukuthi umkhokheli mayekophakamisa ikhanda obvious uzobheka ngiyacabanga ukuthi wayesenesikimo exchange njalo umkhona namhlanje yimi engizomemeza ivesi base kusuka isiphithiphithi ethempelini phakathi sokungaboni ngasoli nyayo sokuqabana khona nje ukuthi singaboni kahle amangco labaqabana ngoba bathi nje ukuqimezela inyiso phinde libheke futhi base kubane siphithiphithi kwaba khona umama ongazwani nalo mama wevesi oyinkalakatha yevesi bathi ukuphazamiseka wese lo mama ecabanga esendlini ngithi konje ngizokwenza njani ukusabothatha omama wacabanga wasethi ayisikhona isikhafu sami namhlanje ngizothi ngiphethwa amazinyo ngeke ngihlabelele ngiyakwembatha ezinjani isikhafu wayesithandela wayesibuyiswa siphinda wayesiphica emazinyweni wayesishutha phakathi wayesekhiphotheke ethempelini wafika wangena ethempelini wathi va emva kamkhokheli wahlala wayilungisa yasha inkonzo yathi inkonzo semaphethelweni esiphenduka inkunzi esiphika umkhokheli omuhle wasezulwini wathi wemabanibani awushayela ingoma sesiyavala ntombi wayesekhomba lo mama esekhomba isikhafu
ukuthi uphethwe izinyo ngeke ukwazi nalutho wakhomba sejwayele wakhomba esikhafini ukuthi uyafubulawa izinyo kwabona kathi ngeke ahlabela umama uyagula uphethwe izinyo mphumphulu awuyagula masibanibani awuyagula ntombi wayekhomba akukhulumeki wayekhomba kwase kukhonjwa lenkosikazi axabene nayo kwakhonjwa lo mama axabene nayo mkhokheli mlekelele masibanibani awuhlabelele ingane yami kanti lo mama okhonjwa uvele hankala evesini kanti vele uphambene nomuntu nje vele azikhiphi ngevesi akuhlabeleleki wathi mayekala lo mama ethi alibambe ivesi liphunyuka likaliphunyuka ivesi ulibambe kahle ngoba kulona lo muntu ivesi nomnikazi walo azi kusuka kwenze nje umuntu uyaqhatha izivesi nali ivesi linklinya unyibisa uthayi ligaxala ivesi ubonke ngalenza ihlazo ngaze ngalikhipha ivesi esipolweni wathi alibamba lo mama ivesi la ngabambeka waseqhuma lo mama wesikhafu wathi phuphu phakathi esikhafini wasesiqaqa isikhafu sakhe wathi we kanti nadelani kwanahlabelela abangazazi lezi zindaba anbatshela ngani yake abangazazi lezi zindaba anbatshela ngani unake babethanda uzizwa lezi zindaba nina anbatshela ngani sakakela isikhafu sasaphuma sathi hu yayisivela le ntombi ukuthi kanti yona ayinalutho yasihleke kakhulu yathi hawu heheni niphapha nje mala anukwazi nakuhlabela kathi yini ephaphisa abantu bengakwazi ukuhlabela kodwa kusukela lelo langa yavala ukukhuluma nqi yadlala ngomuso owubekwe phikwayo awulaleleke sengihlala phansi mina Nkosi angiyena usibanibani ukube kwakuyimi yazothi mina Nkosi angiyena umenzi mina ngilo muntu ombeka kumenzi mzwane ephuma emanzini manje Nkosi nginenkinga nalo muntu lo muntu akasathandazi manje lo muntu akasakwazi ukuya ethempelini manje noma ethempelini Nkosi ungena eksene mina hambe mengafika ngekseni yongene mina Nkosi kanti mina Nkosi yamakhosi angikudla ukudla kodwa ngidla yonke imisebenzi yokukholwa okufanele enziwe kuyena Nkosi lo muntu manje uphendukile usaxabanisa abantu manje ngapha nangapha uyaphithikeza Nkosi ngiyacela uNkulunkulu oyingcwele manje unginike omunye umuntu engizohlala kuye noma Nkosi ngayingane efikayo noma uNkulunkulu ngawumuntu osanda kukhetha inkosi kodwa mina ngisadinga ukuhlala lo muntu khona inkosi maNazaretha efana naleyo yokuthi lo muntu engikhulume ngaye ngathi wena uyi21 uphi lo muntu waphuma naye emanzini abanye ke amasayini mayesahambile lo muntu kuthi kuhlatshelelo kanjena avela bhoreka phela endlini yesonto athi akasahlali phansi wazwa silama umshumelo wasinikela usibiya inkonzo namhlanje ngeke phela umuntu ahambe namuhla ngoba ngikhuluma ngopast 2 nje ngizohlala ngephansi ufisa ngabe kade ushayile ubhorekile usefonini manje uWhatsApp nabantu uyambuza umngane wakho semsebenzini inikwe bani inkonzo kukhuluma lawa kwanongoma kuthiwa usibiya navelelwa ke ayizukuphuma inkonzo athi sekuthi angiqoqe isicapho ngihambe akasenayo umuntu aphuma naye emanzini
Nazaretha, oh ingcwele Musa wemuka kimi awunokho ngikwenzile okubi ngeke ngisho kodwa uthi wayesebenzela khona uthi mzala niyaphila eGoli ngithi siyaphila nihleli kahle Sandasi ngithi sihleli kahle uthi mzala kuleli izwe ngisebenzela kulo inkolo incane ndoda ngithi kwenze njani uthi inkonzo mayiphethwe umuntu abangamuzwa kahle bayohlala emontweni bayobuya sekuthatha ingoma yokuvala mayihlathelwa ibhimbi nawo ngeke azabuye uyokhumulela emontweni umNazaretha athi ngiyahamba hey lo muntu udlala ngathi hana data kuyikho Nazaretha Nazaretha oh ingcwele Musa wemuka kimi nokho ngikwenzile isibambe kahle isithinta ungasolutho bese qhamuka umuntu omuke lo mNazaretha alesigubhu asikhali kahle shaya kanjani kusana isigubhu shaya kanjani isigubhu bese sibamba athi ngisigubhu funa shawe huye ngoba uyedwa okwenza into owazikwenziwa ekhaya usamukelwa ingane akasenandaba nokuthi lo muntu uzolimala noma ngalimala namsebenzi mase kwamuka ikhane kunemizi lapha okuhlusha kwakuyo uzozizwa incwadi zayiguqo zifundwa kuthiwa safa usizi hayi usizi kweminye imizi lufaka abantu bakhona mana ngiyangixoxela kunemizi ongaphakwa kuyo bafaka usizi lokuncishana kunemizi alivula ibhodwe ungamane uhamba impela uyoshona lingavuli ibhodwe uma lingavula ibhodwe khona yofa kunemizi omncishana lokuthi ungaze uphumpela uphume ngoba kophoka kanjani amaqatha abaliwe ekasibanibani baba u7 amaqatha ebhodwe na u7 bese kufakwa isobho kwangena umuntu ka8 mntakwethu ngeke kuze kuvulwe ibhodwe ayobila amaqatha kuze kulahla kushuni kukhunywa amanzi kuyancishanwa base ngena usizi lwendlawo abanayo kanti Nazaretha kwakukuhle kuqala kwakuthengwa iXamo ikhekhe kusenama iXamo ikhashulwe masu5 iphincezu ezo5 ukuthi wonke umuntu anambithe ushwela awuzwe namhlanje phathi isikhaftini esikhulu usidla wadwa usiqede usichitha mawuqeda uvula ujuice uphuze ngomlomo mawuqeda uthi sibiya ungashani insizwa yezulu kanti uguquzela ujuice wakho hayi ukuthi ngiyakuzonda bongathengana amaglasi uyabona niwena ukuthi uneplan lomncishana phakathi kokhona wena uyastrategize manje ukuthi uncisha abantu lento yakho uthenga u2 liter uqhuma emlonyeni uyoguquzela u2 liter uphuza mawusubonti usuyabhodla sewu right bese insizwa yezulu awumile uchaza ukuthi ngenze njani lo luthi bahleka Nazaretha kodwa ubuhlungu lento lo luthando sengihlala phansi bamshumayeli luthulile lunama
makuye kungishana iyeka lento yakho ngishana Amen. lento yakho uthululele jeqe intuthwalo wenza isono futhi lento yakho kuphuza ngomlomo wenza isono uhlulwa ishumi lokuthenga iphepha glass siphuze sonke ngoba vele abanyeke umona wawo khona enye indoda eyathi hey phela umkhuluma ehleli kimi mina ngenza into zakhe ngenze njani manje umkhuluma ehleli kimi mina ngenza imisebenzi yakhe ngenze njani ethi inkosi mntanami ungahambi kuye mawuhamba kuye lo muntu uzokufa ngempela masekuhamba umnazaretha oyingcwele inazaretha lifa lihamba liphila ethi uyakama umuntu indwele sithola ibhekile athi uyagoba ngesigcobo sakhe esihle sebrand ebizayo uvele akagcobayo kushisa ikhumba ngapha sale sodwa inkosana yaphasha kangaka ithi fasa uthayi ungahlali uvela uswaye uthayi ubhekele alexasuthi yambasha kanje yini inkinga lensizwe kwahamba umnazaretha oyingcwele yasala yodwa mathi ke uzofa kasho ukuthi izombelwa ingcwatshwe khona ukuthi umuntu afe nje khona umuntu oba nenkani nje yedwa bethe abantu bonke imhlophe lento athente emnyama nje niyagula kwahamba umnazaretha oyingcwele boba abashumayeli siyabonga ithuba cabanga ukuthi uNkulunkulu mbatha umyalezo wakho udlulile befisa wedlule akukho ke besikuhlelile uNkulunkulu ebeyikhulumela khona usekukhulumile ningasoli bantwana benkosi amen makufane mhlawumbe nisole mhlawumbe seningasola yena ubaba osiphile ithuba cha thina besingazi lutho angicabangi imthi ukuthi uye waphasi kwebridge wayokhuleka baba bakulanda uhleli lapha emuva nami bengihleli phezu kwempande sesikhulumile ke ihlobo zenkosi kodwa akusizi ukukhuluma umuntu angashintsha angaphenduki mawazi ukuthi kwakhe ibhodwa walivulwa mase ngene umuntu kusukela namhlanje manifaka amaqatha awu5 aba u7 kusasa nenzele mangena umuntu ungesabi ukuphaka niphake uyothi umuntu masehamba hawu ngifike ngilambile sengisuthi nisale nenkosi bese nithi amen bese kusala isibusiso sala lapha ekhaya esihle sawuthi ukudla kungapheli ngeyi15 Nkosi usenikuzwe